Uyiza nokhanya, yes. Angeke usubulawe ilokhuzana inyanga. Uzobulala igedle. Uzobulala igedle because semisa ini imithi yayiganga. Understand? Mfowethu uthi ubuye esigodlweni. Ngibuye esigodlweni. And ukhuluma into one experience ngayo. Hayi into okuthiwa uzwe ngayo. Because bayinkinga abantu ozwe ngabo. Like ngizwe besho katho nasona so bese ngithatha indaba ngiyenze ngiyami. Asiyeke lezi ezinye asiyokwe yakho mfowethu. Kwenzakalani? Yabona mina into engikhuluma experience. Yes. Even ngisho ngayo ku social media experience. Angikhulumi into nami ngizokuthiwa ngezokuthiwa. Yes. Makukhulunywa ngesilwane ngikhuluma into engi-experience. Sure. Yabo. Sithathu silethe usibeke lapho mfowethu. Okay. Yabona indaba yesilwane. You understand? Sike senza izinto sitshela ukuthi ziyalekelela yabo if mhlawumbe athi ingalekisi njengami nje you understand ngaye ngafika igodlweni whereby khandilwane kuvuswa ibhoki kuvuswa in you understand yabo